Gitondo cyiza inshuti bakunze ibiganiro bya Elemento TV, kuri mikoro muri kumwe nanjye Jean de Dieu dusenga uno mwanya w'amakuru mu kinyarwanda ku buryo bw'incamake. Yemeje inguzanyo ya miliyari 370 yo gushyigikira ubukungu n'ibikorwa remezo birimo kugeza amashanyarazi n'isuku mu bigo by'ubuzima n'amashuri birenga 310. Abaminisitiri b'imari b'u Rwanda, Uganda na Kenya bageze ku masezerano yo kwihutisha ishoramari mu muhanda wa gari ya moshi uhuza ibi bihugu Standard Gauge Railway mu rwego rwo koroshya ubucuruzi mu karere. Urugaga rw'abikorera PSF rugaragaza ko ishoramari mu gace k'inganda Bugesera Special Economic Zone rimaze kurenga miliyoni 100 z'amadolari y'Amerika. Perezida Kagame yashimye amakipe akorana na Visit Rwanda, Atletico Madrid, Arsenal na Paris Saint-Germain yageze mu cyiciro cya kimwe cya kabiri cya UEFA Champions League uyu mwaka, bituma u Rwanda rurushaho kumenyekana ku rwego rw'isi yose. Ibikorwa byo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi biracyakomeje hirya no hino mu gihugu. Inzego z'umutekano n'ubuyobozi zikomeje gukangurira abaturage kwirinda ingengabitekerezo n'ihakana cyangwa ipfobya rya Jenoside. Gakwenzire Philbert, perezida wa Ibuka, yashimye abantu n'amashyirahamwe batangije uyu muryango mu bihe byose kandi mu bihe bigoye u Rwanda rwarimo. Uyu munsi mu iteganyagihe hitezwe imvura n'ibicu mu bice bimwe na bimwe by'igihugu, dore ko turi mu bihe by'itumba. Aya makuru nandi tutababwiye tugenda tuyabagezaho uko amasaha agenda yicuma hano kuri Elemento TV. Icyo tubasaba no gukora subscribe mukajya mubona izi nkuru mu ba mbere kandi ziryoshye.